Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey guys, so hari ni 10 hari bulan Mac tahun 2025. Kita nak start dengan diksi. Tengok what a week diksi last week. Ini dia candle yang besar gila ni. Now sebelum tu kalau anda ingat lagi kejap. Last 2 weeks ni, ini yang candle hijau ni kan, saya expect mula-mula dolar ni nak naik lebih tinggi. Saya expect dia akan naik lah, dia dah bounce ke area support kan. Kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, contoh macam dekat daily ni, nampak kan? Dia break daripada kita punya falling wedge ni. Alright. So, memang saya expect price akan naik lebih tinggi at least untuk test 108.3 and eventually pergi dekat 109.5. Tetapi, nampaknya dolar ada plan lain lah. 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut dia tergolek. So, 1 minggu lepas ni, tu dia. Ini saya ingat bila kali last kita nampak biggest drop macam ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ini mungkin ini lama ni. 2022 lagi bila? Nampak? So very rare kita nampak satu drop macam ini berlaku. Very rare lah. Tapi dalam case ini it happens dan price bukan saja dia drop, malah dia break dekat, kan saya ada kata satu trendline biru ni, saya expect price bounce kat sini kan. Nampak tak? Dia break cantik. Dan price ni pula sampai support dia ngam-ngam dekat kita punya ni channel. Daily ini adalah weekly channel. Weekly channel. Saya tarik betul. Ni. Okey. Ini weekly channel saya, low. Okay, low, higher low, higher low. Ini dia buat satu fake out, kemudian dia retest. So from this onwards, disebabkan candle ni besar, kita expect akan ada pullback lah. Akan ada pullback, definitely. Dan dia dah sampai dekat lower part of this channel. Right? So ada kemungkinan besar kita akan nampak price akan bounce. Okay? Feel some of the imbalance. Saya boleh tengok dekat time frame H4 ke, daily ke. Contoh macam ni kan, saya tengok dekat H4. Okay. Nampak tak? So first target dia ialah trend line yang biru ni, boleh tak di close above this trend line? Okay. Dan nextnya kalau anda perhatikan, dia ada support area yang mana dia ada base drop punya area. 1, 2. So ada imbalance, drop base drop ataupun kita boleh panggil supply order block. Okay. So kalau katakan dekat H4 ni, sekejap kita fokus dekat H4 kejap. Saya buka imbalance punya indicator, tengok. 1, 2. Kan? So kalau saya buka supply and demand punya indicator, so buy right, this is the area yang mana akan provide orang kata apa tu, supply ataupun resistance area kepada price. Okay, nampak tak? So dia nak bounce ni jauh ni, dia cantik ni, dia dah kena dekat sini, saya expect dia akan bounce lah. Memang saya expect dia akan bounce at least untuk fill some of the imbalance over here. Okay, kemudian eventually sampai dekat 105.6, 105.7 ni berhati-hati. So kalau dia boleh break ni, then dia ada satu lagi. Cuma yang ini bezanya apa? Yang ini dia tidak ada imbalance. Dia tidak ada imbalance. Yang ini dia ada imbalance. Supply ataupun demand order block yang cantik ialah yang mana dekat area tu dekat dengan imbalance zone. Mana sebelum dia tu ada imbalance zone. Itu lebih cantik. Lebih cantik lah. So ini dekat time frame H4. Kalau buka dekat time frame daily, nampak tak imbalance dia? Ni. See? Very huge imbalance. Right? Nampak? So saya jangka disebabkan price dah bounce. Ni saya buang sekejap. Disebabkan price dah bounce ataupun dah kena dekat area support kita dalam bentuk trend, dalam bentuk channel ini on weekly chart, saya expect price akan bounce dan start to feel some of the imbalance yang ada. Okay, so kejatuhan ni kalau anda lihat, saya ingat ni bermula daripada Isnin tu, dia dah jatuh kan. Lepas tu ADP jatuh, ISM ada okey sikit, and then yang paling teruk ni saya ingat inilah.
NFP lah tuan-tuan NFP dan juga unemployment rate yang tinggi AHE 0.3 sama macam yang dia forecast. Tetapi non-farm payroll NFP dan juga unemployment rate jatuh sebab itulah kita nampak dia accelerate tergolek dia tu accelerate lagi. Okay, so by the way lagi satu, bukan sebab itu saja sebab kalau anda lihat ini mungkin 2 je candle kan. Khamis Jumaat. Baru saya teringat tuan-tuan. Hari Selasa tu tak silap Trump punya tarif kadar tarif tu dia kuat kuasakan. Itu sebenarnya. Betul-betul itu sebenarnya yang membuatkan dolar drop banyak. Employment tu berlaku hari Jumaat. Betul tak? NFP news berlaku hari Jumaat. So maybe yang ini. Tapi yang dua ni, yang ini, 1, 2, 3 ni disebabkan oleh tarif. Pelaksanaan tarif. If you're not mistaken, hari Selasa tu. Selasa lepas. Okay. So that's why dollar index drop banyak. Drop banyak. Of course, technically memang saya nampak dia boleh naik. Tetapi bila ada fundamental news yang besar macam tu, walaupun tidak direportkan dekat sini, kan? Itu yang membuatkan dia tergolek banyaklah. Jap. Ni ada Presiden Trump bercakap ni ni dia tuan-tuan ni. Ini lagi ni. Alright. So guys, expect a pullback daripada dolar untuk fill some of the imbalance. From there onwards kita tengok boleh tak dolar ini start panjat. Kalau dia boleh panjat and close above yang kotak kuning saya marking ni kan 105 ni, we might see a fake out. Apa pun perhatikan baik-baik dia punya price action, especially dekat time frame yang besar macam ni lah. Kalau saya tengok dekat sini memang definitely negatif lah, definitely bearish. Cumanya pullback tu, jangan tuan-tuan terus short dollar pula. Sebab dia dah dekat dengan lower part of this channel kan. Kalau kita short sekarang, ni akan jadi support lah. Tak boleh lah. So kalau nak short, make sure short dekat area supply yang saya dah marking dekat H4 tadi. Kalau ada sell signal, then kita masuk dekat situ. By the way, tuan-tuan, bila saya kata dolar ini lemah, maksudnya EU dengan GU tu kita target untuk buy. Bila saya kata dolar ataupun diksi ini kuat, kita nak target dekat EU dengan GU tu untuk sell lah. Okay, so saya harap anda boleh faham dekat situ. Okay guys, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.